Kubor nakaslem jong udongsan hima. Ka National People Youth Front Motion Road haka kendai tarik unaiwing arhajar arpuwe kaliyo ban penkup borom yaki khatsanut ki samla ki balawan chakmat haki eksam baper ki jongki kita ki khatsanut ki kentuk ya sipongut haka SSLC bat sangut haka HSSLC haka ba UMLA kathan uba gigur merthong ulalong kum ukongsan haka jingadon lang uba RG Mumin Sub Inspector of School Education Nongstoin Kiru rambak jong ke parti National People's Party kino hikai nak school baper ki kena school ki pa bar kiwe ya kate kejingan lang ketku burong lapen long ha auditorium hall lengam presbyterian school mau tengkut Akabede kumukpa jongane konsumsi ngaras nukia ba yaka mausrut konsumsi jongi namar bele ngidei ka konsumsi ke ba sadintam wat haki department la sakop mos bakwat ere layo dagatin kabae ba pansingap kenata daw menakane hagapor palabet marsini kawai kasiki na po NEC bawa jit ya kanu ka blok ka ba sadinta tingawut ngathono ya gadio litat so chief minister namar bangat tipa pangite buat tam kiweki blok dikumtoi nilayo yang ajingarap na tak school bakher na isi ya kerana skep pamutas nem nilayo bek menakane kalawan isi sa dia mengilak sakjit ben kata mas mos bakwat blok dendre kajing mentoy padet namar ba nakaleng ke NEC kila sanction kerpam na kita blok jungi dikata kue ka kubor na kita education na kalian jungar nga persan ikat bala ban haulat hauti na kita school namar nyiang ne kidang sadin ba haki building haki nonghikai haki bar kilang he namar ba ngimla bande kumkiwe hijaka kumci sanong so ndre nyiang ne nyihap tristom hi dalade ni jenjar lo naduki kun sama jengir kisim jengir baik menhakane apor ba don ke lockdown le hable online tikat nulut ngalak bendera parkit mobile ngamla ndre ngar ngadon kamansim bendera Derengala persan ikat tukat ningut itu di balon jenjar pala ngilak persan ni kat pala da kalak ni kuntai dendre na kaleng jonga hi sekolah api ki kun samla bangadon be sendak tapi wat sngeu parti hakaneka kam nomor ngahi ngalong pat jokibat pat ngimdon parti hake education hake development ngamdon parti nomor belai ka education pat ke development kadai kawai ka thong na ka benta jong nomor belai ngapu ya kata ka thong nomor ngila lap batang na kadau bangin yo ya ka foundation na school habang ilet pas klasik nang nilet join school sa po Silong
Ki ai hapo section C ngalap ya lajong marsin pas klasik nang ne ki ai hakata section C ki ong ba ini ulah yo scan division te ulah nang ba ndre da po ente ngim tip bele nomor ngim yo ke condition kababek hatam hati English nata daw nakaling jongahi simet ngangan turbe karbala banyo ya kajing yarap na ta education ba wat undu jingkermen kajing trestom yang pi kanyo ya kaso ada film trestom kamut ya kas so film nom la banpe ngatit ya labe nomor ngap ngadai view ba trestom ba agapor baladep hakikam ngam cui iwe kidam ke ngalak ni caklau banlek nya ya kali laju beli ngasal yo ya karena kertam ta kadai tak kajing trestom bat kajing leho hidon kam haga pertai hidai kita atli hidon kam kajing trestom bat kajing ya ho lalu pila kita atli kemud kandon be kai kajingwan pela kajing indong pi na tanaw na tentu ya pi bagi kumik paling pi barabor nisat pos new bagi kunjungi kanlong ai balai diperkat kita nang bapin suk haka jingin kebangsaan jong pi na tanaw pimdai ban ong bagi kumik pa tim kimai ma ong kena school jom ki mene servat school set krem dom balik nama pi ikwa ba confusion dom ki kanlong ko seso nata daw set mai set dom apor bangalit asin domnik ngar servat school nomor play nomor bangimla ekor di hadim bangila servat school ni sutu nakadaw ayu ni dai ban sutu ya kajing tuna jongir nata daw ngakerpat ya pi bapindon kano kajing tmu namar pindai banlong artatin teng ya kanu kalan pikwa banlai ndre pilong artatin no wat no artatin kajing tmu jongki kadai banlong betang kawai ya kanu ka subjek bagi sengotenat bat ya kanu kalan bagi kuat banle kata pidai bandon agamen sim